والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga balanggungan sing kami haram Islam, alhamdulillah, yarinay sa kita niyo hagaman na ito ini amoy in long tapar sukuan sin guru na ito mulia amoy in gumanap siya na isang sin pangadyan sin kita niyo haruman ini insyaAllah. Demikian pagpatumtum dari katut tani insyaallah menjadi in pekerjaan itu masing-masing insyaallah kami menerima katan pasampai si salam doa mohon kami katan haun na kamu binaybayan nakabutang ibu da alaman sinula na to ini sampai na pahwa hula masuk mereka tu tani sampai mentu hula Arab ula Islam murah-murahan di mga sila sa bento yan dahil sabi ang mga imanok kamo waktu ini insyaAllah menjadi rinak mo palugay tukbal ko iguro na ito kalasahan amoyin dinuhil na yung katut tanyo pengajian waktu ini wairun narwaing dahinkan Syekh Haidir Mungkin balik ya tepandar padilah tukul maskurah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Mga kamasan na mulia, mga palangguan haaga masin Allah subhanahu wa ta'ala. Buwas din ang kaputjiban sanglit pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mahuli pa Nabi niya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mawaya na mo ipasampayin sa salaman sin kami pa mga kamasan na mukalasan katutay manghuran haaga masin Allah subhanahu wa ta'ala haun-haun na pinaybayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yari na isab kita nudihilan waktu sin Allah subhanahu wa ta'ala atau bius niya katin waktu ini harit niya pakawa unding katu taniu amuin waktu rit na siya magbalik posting hakalingkut sin kita niyo harum ini karena mausal sin kita niyo biidnillahi subhanahu wa ta'ala pag imun-imun maglingkod-lingkod hakarna aun isab mapusok sin kita niyo sumping amin pagyanon sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sumping sin surga insyaallah. In kahalan nini mabaya namo amin takitaki hun mani utiyo hakagaus-gausan insyaallah hal sin amuin kalabbihan sin Quran iban sin kalabbihan sin hisuin mamassahi kaniya. Inna Allah subhanahu wa ta'ala puas piaturunannya in Ibrahim alaihi salam sin suhuf Ibrahim alaihi salam piaturunan sin Allah subhanahu wa ta'ala kallam niya raisab nyanan in kitab suhuf. Demikianin Musa alaihi salam nasabut desa bingan sin kitab suhuf ampas ya najatu pakianganan Taurat. Demikian Daud alaihi salam piaturunan sin Allah subhanahu wa ta'ala raisab kitab nyanan siya Zabur. Demikian Isa alaihi salam piaturunan raisab sin Allah subhanahu wa ta'ala kitab yaun desa bin kallam sin Allah subhanahu wa ta'ala halaw niyanyanan siya Injil mahulireng hatu natipun nain katan sin suhuf iban sin Taura iban sin Injil iban na sin qissa sin mga umat na kauna yang buk sin Allah subhanahu wa ta'ala runang Quran yang buk sin Allah subhanahu wa ta'ala runang Quran niya amuin laun sin ulama
in kallam sin Allah subhanahu wa ta'ala ru'un ha Quran minhu bada wa ilayhi ya'ud. Kallam sin Allah subhanahu wa ta'ala rengkan ya rimwa iban magbalik day sabmat tu kaniya. Kuno adlaw qiyam matarang yan katutan. Kallam sin Allah subhanahu wa ta'ala ngiyanan day sabsiya hati niya ini lubid panggayunggungan. Ibanin kallam sin Allah subhanahu wa ta'ala halam sin Qur'an siya ini siratun mustaqim. Siya ini ran mabuntul. Hisiyusiyo in manggayungung ikan ya bunal-bunal tudkiya hidayatan nasin Allah. Iban hisiyusiyo sabin mamuklasi kaniya bunal-bunal tud laungun nasya sin Allah. In pakarajaan ini siap butkatu tanius sin Allah subhanahu wa ta'ala ha ayat niya. Laung sin Allah subhanahu wa ta'ala inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun wa innahu fi ummil kitab ladayna la'aliyyun hakim. Laung sin Allah subhanahu wa ta'ala bunal-bunal tudlong yan kami piapan jari namuk long yan Qur'an yan bahasa Arab. Sebab innara nag-alub sin Nabi sallallahu alaihi wasallam panagnan mga bangsa Arab sabin siya bangsa Arab. Dahil nga bangsa Arab. La'allakum ta'qilun. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala murah-murahan daman long yan kamu yan amin hati niya matali sin kamu mapikil kaum sinakal yung Quran yan. Sebab mahi karena in bangsa Arab sin zaman 5 bay ha zaman sin Nabi sallallahu alaihi wasallam iban pasin nakau na rin kani hawa pa di matungin Islam. Arab amuin bang makabissara sindaman iban sin tarasul. Amuin pagyanun hikaralang misan pen patay iban sin buhi. Malingkat murungun malanab siya nanamun. Amuin dumayawin parasahan sin mga sila bang makarungog sin tarasul iban sindaman habasa Arab. Maka jarin niya kaupakugun pakuyagun iban sin hati niya rihilan niya kasusahan. Habis sara mabuntul pagyanun balir. In bahasa sug magian bang bahabang hati niya balir. Di kapahaman hati niya bukun maraw. La. Bahasa Arab bang iyan mo in bisaren balir. Hati niya bisara mabuntul wairun. Amin hati na bingkok-bingkok niya kapahaman magtuy habasa. Baligh. La'allakum ta'qilun lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau murah-murahan bang mayanin kamuan hati niya kapahaman ni. Iban mataakal sin kamu bang unan namanin luun sin Quran. Nalang sin Allah subhanahu wa ta'ala pantuk kamu. Wa innahu fi ummil kitab ladayna la'aliyyun hakim. Iban bunal tud. Daing ha mga nasabot para kala siratun mustaqim amin hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala pawuntul lang niya nasabot sin kami. Doon ha ummul kitab. Doon lang niya ha amin Fatiha sabkiyanganan ni Fatiha daing ha ummul kitab. Ummul kitab ibanin makna niya lauhil mahfuz amin kitab yaitu Allah subhanahu wa ta'ala karya salini. Para kala suratun mustaqim nasabut sin Allah subhanahu wa ta'ala ha Fatiha amin mangindua kita ni pa Allah subhanahu wa ta'ala jungjung kaniya amin bangman niya kita ni hidayatan paran mabuntul in manggayung gengikan niya kahidayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala mandi na silawun salamalam. Demikian in mga manusia amo hindi isab mabaya kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala siyabut sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo hindi mabaya gumayong kung hakuran sin Allah subhanahu wa ta'ala karna un pagduarwan niya. Siyabut sin Allah subhanahu wa ta'ala in Quran. Piaturun niya Nabi niya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wairun tuan pagduarwan niya. Iban wairun makaraus mamindahi sinunin siyabut sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wairun day sab makaraus hilangan niya in Quran misan na kaman hambuk batang alip.
atawa kanapan ni hambuk batang alif, atawa ikan ni hambuk kalimat, atawa kanapan ni hambuk kalimah, atawa kan hilangan ni hambuk jumlah, amin hambuk sentence, atawa kan kanapan niya, wallahi wairun makakaus. Langsung Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina kafaru bidzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Langsung Allah subhanahu wa ta'ala, benar-benar tu di mga sila nagkufur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban nagkufur sin amin kitab ya turun namu yan ya Muhammad hawaktu dimatun matun kanila wa innahu la kitabun aziz. Benar-benar tu din kitab yan, kitab amin mahugut siya makusug, la ya'tihil batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi. Long yamin kitab ya turun namu yan ya Muhammad wairun na long ya rumatong sumud maun kanya amuin kabatilan iban wairun damik yanisab hati ni aku manap kanya kabatilan misan pamapuas ning katurun sin Quran. Tanzilun min hakimin hamid, pia turun yang sin Allah subhanahu wa ta'ala ring atas sin langit, pia turun sin Allah subhanahu wa ta'ala daing hatuhan amin maingat mamandingi sin unin hikatub kanya. Iban Allah subhanahu wa ta'ala nagpaturun kanya amin mapatut pupudjihon iban amin Tuhan pupudjihon sin katan makhlukat pia panjarinya. Diukup sin Allah subhanahu wa ta'ala in Quran. Halom sin kauhaan tagtutahun yaun nain qissa sin mga kanabihan iban sin umat na kauna ring naman ha Adam alaihi salam na kauna pia panjari. Iban sin mga piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala pos dengan manusia, piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala mga jin, piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala ring ha unu pa ha pitong lapis langit in surga ni narka ni iban sin ut sin pitong lapis langit miabot pa dunya siabot sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang panay sab siabot sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga umat na kauna in Bani Israel deng naman Bani Israel mamut-mattu pa Ibrahim alaihi salam, miyabot pa Nuh alaihi salam ang sin Lut, miyabot pa Idris alaihi salam, miyabot pa kan Nuh, miyabot pa Adam alaihi salam. Ang pabiyutang sin Allah subhanahu wa ta'ala na isab syara' bang uno naman in constitution sin muslimun amin mapatut nila agarun iban hibuntang syara' agarun sin kabuhi nila lugay nila habaw sin gubi. Bihari na yan sin Allah subhanahu wa ta'ala nagtu. Makakawa da kau syara doon ha kisah, makakawa da kau syara doon ha kapapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Labi-labi na ha syara sin Allah subhanahu wa ta'ala biyuntang niya katu taniw. In ununo na pagkarajaan pag-ibadat iban sin paghukom, iban sin mga huhukumon, iban biadinin pagparagan, iban hisin mapatut umulin ka ni. Biyaita nan katu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa daing katu dakuman indi mabaya humati sin alaman. Allah subhanahu wa ta'ala amoy nagpaturun sin Quran di na maingat reperun sin hisyu pamaingat habasa Arab. Amin di niya na may nga pindahon sa matay ng akal niya bang may ta nakaunin in nakaunin yaon nakahulin yaon. May ta yaon tagawaw, may ta niya tuwayrun waw. May ta nyon tagaalip, may ta nyon uway. Iban unin hikmat ni Allah subhanahu wa ta'ala. Langsung Allah subhanahu wa ta'ala ang paniya tiyais in katan. Tiyais nin katan magpaon sin biha ini. Magpaon sin Quran misan pahisin maingat nagbabahasa sin bahasa Arab ang paniaiyan. Wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bilhaqqi wa ahsana tafsira. Ya Muhammad, wairun palong nyarumatong matun kaymo. Amoin simibo
mabaya sila himinang hambuk sadya ayat simibu Al-Quran. Atau kan unu-unu na pakaradjaan sibuan nilin Quran saukat na bahasa Arab. Nalong sin Allah subhanahu wa ta'ala illa ji'naka bil haqq wa ahsana tafsira. Buat malainkan lang ya Muhammad para tungun na mumatun kaymin kasabunnalan sin bisar nilayan bang dengka na Tuhan atau hinang-hinang sin sila saukat numengat magbahasa Arab magdaman ni masih magtarasul. Atau akan hukuman para tungun si sila rin habis cara nila. Damik yan yang Muhammad para tungan na mo daysab kau kasabunnalan sin unin hinang nila sin syara nila. Iban hibayta na mo kay mo ya Muhammad bang uno naman isabin mapatut hibayta iban sin halulayon na mo kay mo katan sin pakaradjaan piartong na mo Quran. Iban baitan na mo ko sin unin tafsir sin han piartong na mo yan ya Muhammad. Wa ahsana tafsira. Ang paimianin Allah subhanahu wa ta'ala bal naqdhifu bil haqqi 'ala al batil fayadmaghuhu fa idha huwa zahiq wa lakumul waylu mimma tasifun. Laung sin Allah subhanahu wa ta'ala buat malaikat ya Muhammad laung nya hitilo namu dalaung nya bian matun kaimuin kasabunnalan habiyaita nila kabatilannya hasupaya sila lang nya mamintang iban kaingatan nila inhinang nila bukun amu hasupaya laung nya sila makasayo sin unim biyaita namu kaimu kasabunnalan matay manila fa idha huwa zahiq hasupaya lang nga maik inamin pagduar wa iban sin uno kabatilan piaratung nilain kami Muhammad bunal-bunal tudlong nya tartanto ha mga tawyan ng kajuljanaan sin uno nin sifat nila biyutang na Quran atau akan pangudyo-ngudyo nila kay mo iban sin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala kajuljanaan ha mga tawyan ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala Quran ayat ni halom sin Quran atau in Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala siyabut sin Allah subhanahu wa ta'ala biandaan niya kita insiyayan nurun wa shifa. Ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala halom sin Quran insiyayan hati niya sahaya sin daghal sin kitani wa sin pangatayan nato iban damik yan insiyayan ubat sahaya sin mga tao wayroon sahaya halom sin pangatayan niya hatungod sin dayaw pamagtuhan iban sin pamagmas iban sin amin pagkahi iban sin ununo na pakaradjaan dakan sin kabuhi niya pagsyara iban sin pagusaha iban sin pagbaybay iban sin paghula-hula iban sin paganak asawa sahaya in Quran sahaya iban siya yan damik yan daysab ubat siya sin mga manusia aun sakit halam sin pangatayan laig giliban ihid. Ubat papangatayan sin mga tao na sa sakit ka munafik. Ubat day sa papangatayan sin mga manusia di maingat manaymay sin pagtuhan. Iban ubat pa mga manusia di maingat magsyukur pa Rabbul Alamin. Damik yan ubat day sabsiya. In Quran haununo pakaradjaan. Ubat siya sin sakit amuin kianana naman sin manusia doon nakagin paisan niya tawakan haunod niya tawakan haniana nam simbaran niya karena ipagtawal ubat day sabin Quran ipagtawal hay siyu na insyuran syaitan jin ubat day sabin Quran misan penkaunan sin manusia amuin nakutkut siya sin uno mangungutkut sabab nagjatuyan ha zaman sin sahabat radhiyallahu anhum aw nambuk kauman diatungan sin mga sahabat. Nangayo sila hati niya makaun wala sila rihilan. Gimwa sila rin ang kauman niyaun himangti sila hadgwa sin kauman. Sakali wala limugay liabayan hang karum. Inamin maas hang kauman atau taumas hang kauman diatungan musibah. Nakutkot sin has sindum. Pag may naat di hikatug sinamin hati na taumas ang kauman yun uno-uno na yung piyagubat di makan nin mga tao ang kauman manto pa mga muslimin lang niya ayuhal muslimun bang lang niya aun din kanyo maingat lang niya magtawal
bunal-bunal tu longin taong kauman namu amin pagmasa na kauman namu longin natundok sinhas banglongnya kaubatan nusia dihilan namu kamu sinunin piangayip ni miat tunin sahabat nagbaan-baaning kaibanan ampat tiawalan sin Fatihah datuan in tiad tawal yulinan in bakas natundok sinhas sasiki ang pabiyasahan Fatiha pagig sin 5 miyagad in sakit iban sin bisa nabiya sin kain natagna nalong sinamin pagmas ang kauman laong niya rihilin yung sila sin kahajat nila kabaan iban lang niya rihilin sila kambing nagsumbay na yung mga sahabat kambing sambil nakarapa sila pa Madina dahil mga sumbay kaya nakakaun pen Nabi sallallahu alaihi wasallam hati niya ubat laong sin Allah subhanahu wa ta'ala وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم سيبقى سن الله سبحانه وتعالى نورا نهدي به من نشاء من عبادنا لو سن الله سبحانه وتعالى bunal turlanya ya Muhammad dengan ramik yang itu amin longnya nagwahi kami matun kaimu pia turun namu longnya matunin Quran dengan pakarajaan kabaan namu in kaunanmu ya Muhammad ma kunta tadri mal kitab wal iman wala mulongnya kaingatan sin zaman na kauna unim pagian kitabin Quranyan iban wairun longnya ke panghati pangarap-ngarap sini kawian biadin hal sin pagiman pa Allah subhanahu wa ta'ala walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Langsung sin Allah subhanahu wa ta'ala buat malingkan lang ya Muhammad bunal-bunal tudlongnya pia panjari namu hinang namu longyan Quran yan sahaya amin mahinang namu sahaya hipag hidayat namu in Quran yan iban sin sahaya niya hahisyusyu ning kaban namu ring mga ipon pia panjari namu wa innaka bunal tudin ikaw ya Muhammad la tahdi ila siratin mustaqim iban bunal tudin ikaw ya Muhammad mangdahi kau pahidayat iban sindan kasabuntulan dan sin Allah subhanahu wa ta'ala sabsin piaturun namu kaimin ayat piaturun namu kaimin sahaya piaturun namu kaimin hidayah amin mangdahi in ikaw yan kasabunaran imandan mabuntul dan sin Allah subhanahu wa ta'ala nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina sahaya amuin mahinang namu hikapang hidayat in sahayayan iban sin Quran yan pahisiusyu ning kabaan namu dahil nga mga ipon namu pila na rin nga mga manusia in kaya hidayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala si mahayan daghal niya iban dimayo pila na rin nga manusia in kaya hidayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala nakabatok paraan mabuntul pos di nga katigidluman pila na rin nga manusia amuin dahil nga bakas pag-agama ka zaliman agama way kasabunalan agama tigidlum pa Allah subhanahu wa ta'ala nakagawa siya pasahaya mari pasahaya sin Allah subhanahu wa ta'ala nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala in Quran mapuas sin nur in siyayan hidayat mapuas sin hidayat in siyayan ubat pamanga manusia nagdara sakit pangatayan di banjingki nagdara sakit niyananam halom sin pangatayan uno-uno pakarajaan iban sin niyananam singgin humabaran insyayan ubat long sin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayuhan nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin long sin Allah subhanahu wa ta'ala bunal tu langsung Allah subhanahu wa ta'ala ayat ini nanawag tawagin Allah subhanahu wa ta'ala pa mga manusia ayuhan nas o kamulong ya mga manusia bunal tu dimatong namatun kaniyo in amin wasiyat patumtum sin Allah subhanahu wa ta'ala daing hatuhan ni Rabbul Alamin iban bunal tu dimatong namatun kaniyo in ubat amin ubat pamanga manusia aum niya nanam nila halom sindak hal nila ibanin dimatong matun kaniyo amu indeng ha mau'izah deng ha nasihat sin Tuhan ni Rabbul Alamin ha Quran yan insian hidayat
iban rahmat sin Tuhan ni Rabbul Alamin pa mga manusia na marat saya pa Tuhan Rabbul Alamin. Quran. Hazaman sin Musa alaihi salam aunday sab mga jin dimungog iban magdungog sin Taurat iban sin Injil. Hawak turima tungin Quran na ajaibin mga jin. Na ajaibin mga jin. Sambil deng mga jin in nagmuslim halima sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hawak tu nabassa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in Quran aun mga jin maglipungod bihan. Mangdungog-dungog sin ununay sa bago. Iban ununay sa latest news hatungod sin Tuhan Rabbul Alamin. Iban aun deng mga jin kafir hawak tu bihaun hazaman nakaw na sila muslimun. Hazaman nakaw na yat in sila yat tumiyamagad ha Musa alaihi salam. In zaman nakaw na mayamagad ha Isa alaihi salam. Siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hawak tu timurun in ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala man sin Quran niya. Tiyungog sin mga jin. Kialing kata nin mga jin. Laom sin mga jin. Siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala ayat niya. Ha suratul jin. لو سن الله سبحانه وتعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. لو سن الله سبحانه وتعالى فمونا يا محمد بيتين من أمامس يا محمد أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا بيتي سلا محمد بنال تود أمين نقوحين الله سبحانه وتعالى نقوحي مريكاكو بنال تود إن دينها ما تنبقان سنجين نang durungog sila lang niya bang himamasa ng Quran iban hibungat ng Quran pamangamano siya hipagdakwa in mga jin maglipungod mang dungog Nakayan. Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Bunal tudlangin kami nakarungog kami bisarah. Nakarungog kami Quran. Nakarungog kami langnya babat-batun. Babassahun makaajaib. Wallahi yahdi ila rushd. Langnya manghidayat mangdahi langnya paraan mabuntul pahinang marayaw. Fa'amanna bih. Na bunal isabtud lang yan kami na marat saya kami lang iha ayat. Na marat saya kami lang iha Quran di matungyaw. Walan nusyrika bi rabbina ahada. Bunal tudlang yan kami. Di na kami lang niya magsyirik patuhan nam Rabbul Alamin. Di na kami magsyirik patuhan nam Rabbul Alamin. Ini ni mga kalabihan. Sin Quran. Siyabot ka to sin ulama. Siyabot ka to sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala bang uno naman in Quran iban biyadinin kamdus niya pagdatong sin Quran pila na rin mga manusia kiya hidayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala sambil paadlaw ini iban sambil pasusungon paadlaw hisiyo-siyo in ukabun sin Allah subhanahu wa ta'ala indaghal niya karna manay sin Quran iban ukabun sin Allah subhanahu wa ta'ala pangdungog niya karna madumungog ha Quran. Iban ukabun sin Allah subhanahu wa ta'ala pangatud niya karna umatud pa ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hidayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wairun piun nering hamanusya. Amu paka inamin bakas na nakarungog deng habang sa muslimin dumayaw. Misan pen bukun deng ha muslimin. Misan pen kaunan niya kafir palpalan long simbahasa. Bang ukabun sin Allah subhanahu wa ta'ala in pangatayan niya rumungog pa Quran makasud si pahidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala Quran amin hinang sin Allah subhanahu wa ta'ala piyang hina ha mga manusia naggugulal maingat magbahasa Arab mu'jiza pag yan amin indihil sin Allah subhanahu wa ta'ala ha Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabkarna in Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam misan pa siya bang sa Arab di maingat magdaman di man magsyir hawak tu timurun ng Quran kaya rungugan sin bang sa Quraysh sabi siya rin ang Quraysh
Karuan sin mga bangsa Arab amin mengat magtarasul ibandaman. Wallahi nakayan. Long niya bukuni sab siya tarasul. Bukuni sab siya lang niya daman. Long niya hi Muhammad wala na tubakas long niya kiya sulayan iban wala na tubakas kiya zamanan mengat magtarasul. Hi Muhammad tiyun hipagbungat bisar. Sa long niya mga hipagbungat din ibang wallahi ikaw sinakal. Long niya kaki bunnal simimu bisara manus ya sa di mumayan dengan manus. Long niya simimu lang isa aba iba simbang singkitan yung sa long niya. Duwing pangnanaman. Duwing pangnanaman. Iban in Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala siyabot sin Tuhan na Rabbul Alamin. Amin siyatudin mamalihalai. Siyatudin mamalihalai. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bunal-bunal tudlong yan kami. Kami long yan nagpaturun sin Quran. Iban bunal-bunal tudin kami long yan mamalihalai kaniya. Kami mamalihalai kaniya. Puspusun na sin mga manusia. Amuin magtipun na sila hadunyain. Iban hinang na yan si mga kufar. Hinang na yan si mga Christians. Hinang na yan sin mga Yahud. Hinang na yan sin hisupen mabaya manglubuhi ha Quran masin Islam. Nagtipun na yung katan. Amin siklitan nila misan na kuman hambuk kalimat. Atau siklutan nila misan na kuman hambuk alif ganapan. Atau hambuk waw ganapan. Atau hilangan. Pialihala na sin Allah subhanahu wa ta'ala ang Quran niya sabsin nagpaturun iwan bukun bisa na manusia. Aun hambuk publisher sin Quran bahasa ha Germany. Naghirang nagbaktul Quran ha Germany. Wayroon din napinden Quran bang mukitaw. Publisher daing ha Germany. Unin siklot hambuk da alip. Siklot hambuk da alip hakatluan jud biad di mo kabakan. Hambuk alif siklot hahambu hakatluan jud sing Quran. Kabakan mo. Diton kabakan sa intanda sinin Allah subhanahu wa ta'ala. Siyen na malihalay sin Quran niya sa bisara niya bukun bisara manusia. Na-detect lang sin bahasa. Na-detect lang sin bahasa ang galis. Sabab indimetek ka na ayaw na muslimun katan hadunya. Kumawa sadya detektor hangpu deng ha mga detektor sadya sin Allah subhanahu wa ta'ala bukumpay sa malaikat. Manusia bukumpay sa malas kuma sadya hangpu bata-bata dek kamu. Kitaun natin publisher ini bangbun na liban korek dan biak tul siulat nila kalam sin Tuhan. Hangpu da bata-bata sadya. Hufadh amin yaunna tiyanum sin Allah subhanahu wa ta'ala naggamot halam sin dagal nilang Quran. Misan mo balis katun patuarun long sin bahasa. Misan mo paalupon kanila patay kurun kay ngatan nila bang haunu biutang. Haunu siulat in kataan sin alip iban haunu namaktuling kataan sin ba. Haunu siulat in kataan sin tha iban sin alip lam niya iban sin ha niya iban sin kataan. Iban kay ngatan in pages. Iban kaingatan in dagbus. Sinamin pagsulat sin Quran bang pila ayat in hambuk page. Iban pila line in hambuk page. Iban haun publisher iban biad iban in katan kaingatan. Laung niya publisher ba denga German. Dek kamu kuno lagi hampu bata-bata. Basahun ko ini kaniyo. Kitaan yu bang nag-amurin pages niya iban sin mga kalam niya iban sin unupan wala dan duni masin niya undun. Hangpo da bata-bata. Tipon sadya sin bangsa Arab. Biad din nin bukun pa Arab mga hufad. Tanda sinin Allah subhanahu wa ta'ala. Siya na turing mamalihalay bukun pesap dengan atas sin langit mga malaikat. Amu sadyan piyapan jarin niya manusia na malihalay sin Quran. Tiyanum sin Allah subhanahu wa ta'ala run haraghal nila. Hangpo da tuan bata-bata.
nakayan lawniyat tusiklot ha sura biya ini, ha ayat biya ini, ha kallam sin Allah Ta'ala biya ini, ha amuin kalimat niya biya ini, biyo tangan nila alip sin way alip niya. Kita mo? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tagda po sin Quran, inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Bunal-bunal tulong sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. In kami nagpaturun sin Quran yan, iban kami raysab long niya mamalihalay kaniya. Na, ang patiyay sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in katan, manusia iban sin jin, iban sin katan. Amin maingat magbaktul, iban maingat maghinang. Amin maingat magdaman, iban sin magtaras ulabas Arab. Long sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul ya Muhammad, لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل أو بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Longsin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pamungan kanila ya Muhammad. Misan palong niya magtipon ng katan sin manusia. Magtipon pa iban sin katan sin mga kajin-jinan. Amin magparatong sila magparaggus long niya biya sin Quran hantang niya yan magbaktul. Long niya wallahi la ya'tuna bimithli. Wallahi long niya ri'tud sila makabaktul makaparaggus biya sin paragdaggus sin Quran niya. Walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Misan penkaunan sin hambuk pahambuk yan magwasiyat-wasiyati magtarang. Iban lang niya magwa na sin ingat ni bang biat din nila baktulun. Palingkatun dumaggus biya sin Quran. Wallahi di sila makaparaggus. Wallahi lang sila makaparaggus. Jimatu. Hazaman pa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mga Arab maingat pa sa magtaras uliban dapat. Nagmuslimin kauman niyo. Hawaktu man nanay ko din Nabi sallallahu alaihi wasallam daing hadunya timindugin Abu Bakar as-Siddiq labay ring hamin pag-isun maswara sin mga sahabat na hinang siya khalifa di matong nahi Musailama. Musailama taurakula hahambuk day sa panubo hambuk tribes bangsa sin Arab. Ang pasyaman lang niya ya Abu Bakr. Hazaman lang niya sin Nabi in kami magtukbal kay mo kaniya zakat. Magsambahayan kay magtukbal kami zakat. Bihaon wala na siya. Di na mo itukbalin zakat na mulong niya bang bukunda siya. Sa pagkawala na siya na kay tukbal zakat. Iman longin ako. Taura kula day sa bakauman ko. Iman long niya aun day sa Quran magturun ka. Kita mo? Aun day sa Quran magturun ka niya. Bialaw niya sin Quran magturun kan Muhammad. Wala na ginuinin Abu Bakar Siddiq. Law sin Abu Bakar Siddiq isiyo-siyo. Law niya in mamarraki parakun niya in sambahayang iban sin zakat. Di niya papag-akarun iban di niya hitunay lang niya mari pabaital mal. Wallahi law niya bunuun kura sila. Biyunok nila'y Musailam. Ang pagyulal sin bahasa Arab kadhab. Musailamatul kadhab. Hi Musailama amin putingan karena naggulal Nabi aun magturun kuno kanya wahi. Lang yun wahi mo ya Musailama. Lang yan wahi. Biya lang niya ray sa magturun kan Muhammad ampa siya nagdaman nagtarasul bihan. Piyasibuan niya ray sa bin suratul Fil. Banglang niya aun ha Quran niyo suratul Fil aun day sabka ko suratul Fil. Day para rin kumaingat sabuton kan yung indaman ni. Baka wala na siya. Siya ko na ko sin ulama kaburan sin kita niyo. In siyabot niya ayat bahasa long niya al-filu. Wa ma adraka ma al-fil. Dhailuhu qasir wa khurtumuhu tawil. Siyabot niya in elepante. Gadja. Pagka-aun surah ang Quran, suratul Fil, lang niya surah at ina chapter, sin elephant, amin chapter, gadja, aun day sablang niya ka. Lang si mga sabat katoy kung uhuanin ayat mo yan, surah mo yan.
Ang paniyan, longnya in gadja. Unim pangarap-ngarap ni longnya gadja. In gadja longnya, inikog niya mahaupo, iban longnya, inamin sungat niya mahaba. Maling kata bahasa Arab, longnya al-filu. Wa ma adraka mal-fil, dhailuhu qasir wa khurtumuhu tawil. Longnya in fil. Unay sa pangarap-ngarap ni longnya gadja. In gadja, mahaupo longin ikog niya, rin sin ilong niya mahaba. Sungat niya mahaba. Long sin mga sahabat bunal. Bunal, sa long niya uning faida niya. Biyaitaan mo kami sin kuan yan, sin gadja yan, sin bukun kami awam. Kaya ingatan na mo sipat mo sadya ka mo long yan gadja, sin bukun kami awam. Kaya ingatan na mo indagbo sin gadja, kaya ingatan na mo inikog niya, sin iban lang sin sungat niya mahaba. Uning faida niya. Way faida. Ang pensuratul fil, ha-Quran. In faida niya siya butin suratul fil, iban sin kalagwan sin amin hati ni gadja hazaman sin amin sultan hayaman hi Abraha amin miya naudengha na imuntas pay sablongnya ini amin imuntas nangablangan ini buhangin mahaba atinya pagyanun desert amin ini tigang hula tigang ito hula igang siyawairun partumbo tumbuhan mabuhi iban sin hati niya amin buhangin sadya biyan dahil hayaman harap maun pa Makkah karena lubuhun ni Makkah. Lubuhun hati niya ang Kaaba. Amit yung faida niya. Siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala yung kisah sin amin zaman hi Abraha. Zaman sin Sultan Hayaman. Mabaya niya lubuhun in Kaaba sa mabaya sa magpatindog Kaaba rito Hayaman. Lubuhun ninyaw iban sin mga fil. Iban sin mga gadja futi biyan amin malaggo. Amin manasak biyan tao mamatay iban sin maubos sin mga tao ini Makkah. Siyapot sin Allah taling zaman na kaun wayroon pangarap-ngarap sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasupaya maun in amin ilmu halom sin unia nagdating zaman na kaun. Ampay Musailama unim faida sin siyapot ni. Long niya in gadja. Unim pangarap-ngarap ni hal sin haga gadja. In gadja lang yung mahupin ikok niya mahabay sungat niya. Long sin mga sahot bun na. Sa sipat mo sadya kami, simbukon kami awam. Nah, long sin Allah subhanahu wa ta'ala. Misan palong niya, magtipon ng kataan si Manu si Hadun niya. Iban sin mga jin niya. Amin magparagbus, maghinang sila, wedagbus sin Quran, pasimuon nila. Wallahi di sila makahinang. Wallahi di nga rin sila makaparagbus. Amo pagka hambuk Quran katluan jud long ta. Misanin hambuk ayat di sila makahinang. Dumagbus, pasasin bahasa Arab. Sa hikmat niya in kataan sinamin kafiya long simbasa iman sin nahwu sarf iman singkat di lang niya makapajat di sila makapajat buat malaikan hawa nafsu nila sadyan paun bang sila magpaun sinamin hati ni biadak busin Quran na Umar ibn al-Khattab siyab buat kato sin Umar ibn al-Khattab bang biatin in kalagwan kapaidan sin Quran long sin Umar ibn al-Khattab nasabot si Nabi sallallahu alaihi wasallam panisabot lang ya bunal to din Nabi sallallahu alaihi wasallam nagsabda law si Nabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah yarfa'u bihadha alkitab aqwaman wa yad'u bihi akharin law si Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat sin Umar ibn al-Khattab law ya bunal to din Allah subhanahu wa ta'ala ang katunnya in darajat si mga manusia sin Quran yan iman damik yan day sablong ya biyan amin lawaunin hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala doon hamanu siyan desab sin Quran hindasyo inang katun sin Allah ta'ala sin Quran iban hindasyo da sabin lawaunin hidayat na laung sin Allah subhanahu wa ta'ala siyabot niya kato ito ni hal sin mga munafiqin amin mga manusia hisyo rin kanila ang katun sin Allah ta'ala indarajat nila sin Quran iban hisyo sabding mga manusia inamuin laumun sin Allah subhanahu wa ta'ala sab sin Quran aha أو لون سن الله تعالى ساب سن القرآن نعم لون سن الله سبحانه وتعالى فعارض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغه من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى لون سن الله سبحانه وتعالى لون يا محمد paling nakaw ignakaw dengha mga manusia amin namalling yaray sablaw yaray nga Quran sinkan dengha kitab namo iban wayruun hajat si mga manusia yan kabaan nila bat malingkan
kamuhianan nila sadya saddap habaw sin gumiinit di na tulong ikainuin dhalika mablaghuhum min al-ilm amunat tiniyamutan sinakal pikilan nila hapang hati nila di na tuy kainuin na bunal-bunal tu dia Muhammad inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih bunal-bunal tu dia Muhammad in Tuhanmu Rabbul Alamin siyan labing makaingat long niya siyan labing makaingat hay siyo ng mga manusia min liyaw niya ng hadaan niya wa huwa a'lamu biman ihtada iban labi-labin Allah subhanahu wa ta'ala siya labi sabing makaingat daha mga manusia min hisin hidayat niya paran niya mabuntul Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi singkitani Muhammad sallallahu alaihi wasallam siyabut niya ka tu tani in mga pahala sin mga manusia naglugtuk ka ilo nagmemorize ang Quran iban sin nagbasa kaniya iban sin imingat kaniya nag ilog iban sin nag-aluhoy long sin basa amo sa pagyan ko nag-aluhoy amin hibungat in simud ampari hibungat sab sin di maingat biya dinindahan niya di mo kaingat ang nagbasa ka atawa kanuno na hindi mangarahan niya sa habiyat to na pagtuyo habiyat to na kailo nag-ilod na sambil agad pa nag-aluhoy long sin bahasa indahan long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Ibn Mas'ud qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man qara harfan fi kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'ashri amthaliha wala aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf walamun harf wa mimun harf long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hisiyo-siyo long yan makabasa hambuk batang huruf halom sin Quran hakitab sin Allah subhanahu wa ta'ala yan dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala long niya hambuk karayawan in hambuk karayawan yan lipatun sin Allah subhanahu wa ta'ala pahangpu karayawan na long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam di akulong ni imian kanyo in alif lam mim nabasa niyo yan alif lam mim bukun siya yan long ni hambuk huruf buat malainkan in alif hambuk huruf hambuk karayawan silipatun pahangpu hambuk angpu na karayawan in mim hambuk huruf timbang hambuk karayawan lipatun pahangpu karayawan in lam in mim damikyan hambuk karayawan lipat pahangpu karayawan in alif lam mim mahinang nasekatluan karayawan amoy ning pagyano si Nabi sallallahu alaihi wasallam amin hisin mamassahi kanya gandahan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala tiap-tiap batang huruf hambuk karayawan lipatun pahangpu na long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat ya Aisyah long niya al-mahir bil Qur'an ma'a as-safaratil kiramil bararah والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران كما من حديث البخاري ومسلم long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam isiyo in taulong niya maingat magbasa Quran maingat magbasa Quran pakaroon siya sin Allah subhanahu wa ta'ala jumlahan sin mga malaikat amin mga maingat magbasa sin Quran sin Allah ta'ala atinya darajat makaagad siya darajat jumlahan sin mga malaikat amin maingat magbasa sin Quran ando kailo long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ampain magbasa sin Quran wa huwa yatata'ata'u fihi wa huwa alayhi shaq ampain namassa sin Quran long niya amin kailo amo siyang pagyanong ko nag-aluhoy nag-ilod yatata'ata'u fihi amin mungat ampari mungat mamugat indila hilabtik di pa siya makatulid sin batang huruf yanun mudhal inhiyan kay mujal yanun mudha inhiyan kay muja yanun mushin inhiyan kay musin sin dain kata yanun mu basa ka hadith hadith inhiyan kay mu hadis di maingat parraqun in tha iban sin sad iban sin shin in katan sinda ando kailo long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam walladhi yaqra'u al-Qur'ana wa yatata'ata'u fihi wa huwa alayhi shaqqun falahu ajran long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ang palongin magbasa sin Quran
iban yaun siya magkanga bihan mungat ang parit mungat di makatulit sununin basahon. Sakali kiya sisigpitan tuod siya sinhibungat niya basahon niya magilog na magguyog na magpalawi sinbukon na hamad niya bukon na isab kailo bihan harahan niya ando kailo sintuyo niya dihilan siya sin Allah Ta'ala ruwat karayawan. Dihilan siya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala ruwat tutungbasan. Laung sin Nabi sallallahu alaihi wasallam tungbasan pa. In huruf nabassa niya misan pa bihad tu na nagkanga-kanga. Iban tungbasan pa'y sabing tuyo niya kailumisan pa nag-ilud na bangman si imingat sambil pa makaingat si hidayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bihainin tuyo. Sin kamasan na mulya wallahi aun deng hama kamasan wallahi pagsyukur dakula pa Allah subhanahu wa ta'ala lima bay halima sin kami. Amin imingat kailu nakawas sa misan pengkaunan nag-ilud sambil nakatilag-tilag sin batang huruf iwan sin ayat sin Allah Ta'ala sambil kailu nakatilag nakawas sa nasura pasura sambil nakawut juds sambil najuds sambil nakawut pansipak juds sambil kailu nakatanggos Quran Masya Allah. Maas kumulya bangkawi mga imaluk biyaun ka ku magsyarang sukula ku kay mo sindihilan mo sa bakutuyo naghindu kay mo kay alhamdulillah. Iban magsyarang sukula po kay mo sintuyo mo misan pengkaunan nagkanga-kanga. Misan pengkaunan ni nag-ilod nag-aluhoy. Sa kailo nakatangbos pisab ko Quran sambil nakatangbos nakaruwa pa nakatul alhamdulillah. Bangman hinangon sin Allah subhanahu wa ta'ala tuyo mo iban sin nabassa mo yan. Bugat sin timbangan mo hadlong kiyamat insyaallah ikasud mo sunnah kusurga ikasan nang iban sin mga isupan miyakat dengan mga kalorga kamasan katutay mong Quran insyaallah. Nah, Uthman radhiyallahu anhu. Uthman radhiyallahu anhu siyabut niyakatu taniyun parihalan sin manusia. Laung sin Uthman radhiyallahu anhu, "Law tahurat qulubuna lama syabi'at min kalamillah." Bangsad jalong yin pangatayan na tu ini malisin atau limisin. Wallahi maingat layakan suban sin kallam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ni mushkila biya ungkat. Amin ni problema biya ungkat. Dahil ngasab sin lummi sin pangatayan sin kita niyo atau matao din lummi sin pangatayan sin kita niyo wallahi. Amin sabab makansub kita niyo sin Quran ampay sab mahukaw. In mana amu sa pagyanun makansub biya kaagi sinambuk manu siya makansub na rin nga pagkaun di na siya mabaya sumungit. Kian suban bukun kansub ha Quran karna nakahifid. La. Simpag iyanun. Laung sin Uthman radhiyallahu an. Law tahurat qulubuna lama syabiyat min kalamillah. Bangsad jalongnya. Limis sinilom sin daghal pangatayan sin kita niyo. Wallahi ri siya maingat kansuban sin Quran. In maksud daran na sadya nagbabasa Quran di maingat amin laulun magbasa Quran makahali hangkaray yat tunay sa bumulin Quran di makahali hangkaray makapirong hangkaray yat tunay sa bumulin Quran wallah nalong sin Allah subhanahu wa ta'ala amoy nim pagyano sin Allah subhanahu wa ta'ala ha ayatnya wa idha ma unzilat suratun faminhum man yaqul ayyukum zadathu hadhihi imana فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala apabila long amin paturunun na mu'nin Quran surah aun na long nyareng kanilin imian au hisiu kareng kaniu long niya inamin gimanap kimusugin iman niya aun kareng kaniu nalong sin Allah subhanahu wa ta'ala فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ long sin Allah subhanahu wa ta'ala ampay mga sila amuin na marat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala pagdungog nila sin Quran hawak to timurun wallahi kimusugin pag-iman ni bansin magduruhon nin iman
pa Allah subhanahu wa ta'ala iban lang yan nagkukuyag sin tiap-tiap datong sin ayat, tiap-tiap datong amin sin Quran dahil Allah subhanahu wa ta'ala makuyag sila mayta masinay sabaon syara, masinay sabaon pagpakuyag, masinay sabaon pagpatumtum dahil nga hinang yaon iban dahil nga hinang biyain long sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ammal ladhina fi qulubihim marad فزادتهم رجزا إلى رجزهم وماتوا وهم كافرون. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang palongin mga sila. Amin aun sakit halong sindag hal nila. Di maingat manay may sin Quran hawak turumatong. In mga manusia ini amun in mga manusia pagyano sin mga sahabat na kauna sila na ni mga munafik. Aun sakit halong sindag hal nila sakit igil liban sin ihid. Paaga may man pa Nabi sallallahu alaihi wasallam si mga sahabat fazadatum rijsan ila rijsi na maggaganap lang yung lummi sin pangatayan nila bat palummi magtataod sambil najul jana miyatay atau napatay mapatay nasadya sila halom kakufuran pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga manusia di maingat magsyukur pa Allah subhanahu wa ta'ala dahil nga dalam met tumakamasan kalasan kalabihan iwan mga kapaiddahan sin Quran na to piyaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin patut gayunggungan pila na rin manusia amin wala nila na iyasipin pakaradya nila na awon upat siyabot sin ulama kahalan hatungod sin Quran in subay na to siyarilan halga palihalaon mahi sa amin Quran piyaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala hayatun lil qulub. In Quran piaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala insini kabuhi sin pangatayan. Kabuhi sin pangatayan karena insini panuntum patuan na Rabbul Alamin. Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala yariha antara sin kita ni. Ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala yariha binaybayan sin kita ni. Yariha ka madrasa sin kita ni. Haunu na kita ni amin dumatong in Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala kabakan muaun long sin ulama in parihalan sin Quran subay biya bassa iman bang magbassa subay na dihilan siya hati niya halga hati hunmu sa pinsyon bahasa Arab anu pay sabdi humatin kita niyo bukun bang sa Arab wallahi misan pen kaunan sin tawyan Arab subay siya mamassa sin Quran iban subay na hati hun bangunin luun niya. Amu pay sabton biakatu tan yubukun Arab. Umar radhiyallahu an, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhum ajma'in. Aun mga ayat magdatong amin bang niya basaw na sahabat mga subo selong niya. Unim makna sin ini. Unim makna sin yaw. Long niya ayuhan nas, bayta ini wa kuno unim makna niya. Timindo gindeng mga sahabat lang ya khalifat Rasulillah. Ya kaulong ya khalifah sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mo lang kaingatan imana sin Abba. Long en Abba bihaini. Umar bin Khattab. Timindog halo pan si manusia. Long ya ayun nas. Unim mana long ya sin takhawuf. Unim mana sin takhawuf. Baita ini wako. Timindog ginamuk mas mengat magbahasa Arab. Takhawuf ya Umar. Takhawuf ya Amir al-Mu'minin. Di mo kaingatan. Lang yabay tayo niwa ko bangunin mana. Long sino Umar ibn al-Khattab. Nangasumamano siya bangunin mana. Long sinamukmano siya. Long sinamuk mas. Long ngayon pagyanong takhawuf bahasa namo. In mana niya tanakus. In mana niya long niya. Amin manghilang. Manghilang long niya habiin. Siya butlang niya sin initarasul sin kami bihaini panabiyas. Sahabat bangsa Arab dila Arab bahasa Arab kita ni bukun bahasa Arab bukun bangsa Arab in kaya pahamanmu salat dah anduk kayo biya dako sin beitan in Quran bahasa Arab biya turun sin Allah subhanahu wa ta'ala bahasa Arab sa in dakwan ya saplag pakatilingkal sin dunya saplag pa manusia Arab ibasin bangsa bukun Arab subay musihatihun bang musya bassahun dihilan musya halga iban subay musyarilan
amuin waktu mamikil long sin Allah subhanahu wa ta'ala kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkar ulul albab. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala long niya kitab piaturun na mo kay mo ya Muhammad insiyayan aun barakat niya kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala aun barakat niya hasupaya long niya mamintang iban pikilun taliun iban kumawa pamintangan iban pahupon sin mga manusia nagdara akkal marayaw amin mga manusia halul akkal bayan buddiman panday pandikal subay nila tutaliun muslimun in kita nun inagkukal muslim sa matawd din nga mga muslim magpakayan hangkana kuri magbasa sin Quran pasal dia kumingat ya Rab subhanallah matawd din habang sa muslimin imian hangkana kumaliso magbasa sin Quran sabdi ko siya kapahaman bang musadda yan dihilan halga in pagyan di ko siya kapahaman in kalimat murid ko kapahaman iyan ang kapahaman ko ang pamuyan biyad din ko siya kapahaman biada kau sin iya sin Quran dai kau marika ko papahamun ta ko kadto kau pa mga manusia ulama nagdara sin Quran bat kau kapahaman iban bat kau papahamun baitaan kau sin inyan biha ini makna yaun amun indakan amun inliangan amun indakan sin Allah subhanahu wa ta'ala law ya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an la tanthruhu ka nathr ar-ramal ولا تهذوه كهذ الشعر قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر الصورة لوني عبد الله بن مسعود دينها mga nakahafal sin Quran azaman sin Nabi longnya Abdullah bin Mas'ud longnya ayaw niyo longnya pagpakasad dyan pagbasa sin Quran biasin pagmulong niya bihan sin amin inibuhangin iban ayaw niyo sablong niya amin isabud sa jabela niya sin sabud sin amin ini bis saradaman iban sin tarasul sa bang kamulong niya magbasa sin Quran hundong kamu doon haunin makaajaib ka niya ang pumusya taliun marumay ta ini bihain iban long niya pa hibalamin pangatayan ni bang ni mabasin ayat pa ayat may tayaw bihaon iban long niya ayaw maun hangin na mabaran niyo bang kamu magbasa Quran pasapatun karna mabaya kau matangbus sambil makabut kau pakahinapusan sinsura ayaw sa long niya pikilon taliun iban long niya pasinupon palong simpangatan lagi pahibalon pangatan may tayaw bihaon may tayaw dia akan may tayaw liangan unin hikmat haun may tayaw ini biha ini long sin Abdullah bin Mas'ud hayat ini hikaruan niya daing hama kafaiddahan makawa sing kitani may ta piaturun ng Quran uni maksud bang musya nahapal tuan suway musya murajaahum bang musya nabassa suway musya balikun bassahun hasupaya mataudin makamu pahala iban hasupaya daran musab siya katumtuman law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'ahadu hadha al-Quran fawalladhi nafsu Muhammadin biyadih lahu ashaddu tafallutan min al-ibli fi uqliha long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam long niya kawa kamu zaman iban long niya hati hanin Quran iban long niya ruun kamu tutub hapag-hapal sin Quran sa mayta sapahan kulong niya patuhan amin tagkaputan tagamulay singgen humabaran ko bunal-bunal tunin Quran yan bang niyo siyari hapalon ni banding niyo siyari bihun marayaw insiyan lang niya maidla pareng sin anak unta amin anak unta doon ha amin hati niya likusan atawakan dun halam sin pakal atawakan amin anak unta amin kia bubuk na bubuk loy deng ha inak niya mangunit yan long niya saggahon in Quran maluhay siya kalupahan ininibun na nagjatuagin hamabaran sin kita ni ikatu niya bang kamabas sa sin Quran iban in kita niyo katan insyaallah suway paun naturin nun in kabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala iban panun ko ning pangatan may ta ini bihain sabaun mga siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala halom sin Quran yan adab aun siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala halom sin Quran amin hi makakuyag sin pangatayan
siyabot sin Allah Ta'ala nar, inapinar ka jahannam, iban sin suka, iban sin kampunan sin Allah Ta'ala sin adab niya, iban sin taytan siratal mustaqim sin akhirat, in kubur, iban sin kawi di dunya. Siyabot na sin Allah Subhanahu wa Ta'ala katan. Si riwayat dan kan Abdullah bin Mas'ud, hasiyabot sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kanya, longnya ya bin Mas'ud, iqra alayya. Bassaha longnya kakun Quran. Kiblani Abdullah bin Mas'ud. Rasul sallallahu alaihi wasallam nag-review sin Quran. Bukun iman rin siya maingat sa nag-review sin Quran, mabani karungan na tawro kain. Bukun sadya rin kaniya amin siya mag-review sa isa ni. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abdul Mas'ud, ya Abdul Mas'ud, iqra alayya. Lanya bassaha kun kakun Quran. Long sin Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, aqra'u alayka wa alayka unzil. Lanya bassahun ko kay min Quran sindun kay mutimurun. Long ya na'am. Long ya na'am. Bassaha long ya ka kumaba kurumungu. Long sin Abdullah bin Mas'ud, faqara'tu surata an-nisa hatta ataitu ila akhir al-ayah qawluhu subhanahu wa ta'ala فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك الآن يا ابن مسعود فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. لون ابن مسعود ينسس النبي صلى الله عليه وسلم بس أكون لون يكاكو إن قرآن biasa kulungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. In surat An-Nisa. Sehingga longnya miabut aku pakai hinapusannya. Miabut aku pa ayat pagianu sin Allah subhanahu wa ta'ala hawai panarubus katan. Long sin Allah ta'ala, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahid wa ji'na bika ala haula'i shahida. Biaddin longnya Muhammad. Gimana sin ayat? Surat An-Nisa. Longnya biaddin na baha longnya Muhammad. Hadlong kiamat bang namulongnya paratungunin in tiap-tiap umat. Iban paratungun namu day sablongnya in katan manusia tiap-tiap umat amin sumaksi sin umat yaw natin na nabi ni. Tiap-tiap nabi ni ya sumaksi sin amin umat niya mungayta. Damit yan ni Muhammad. In ikaw isab iban sin umat mo amin pasaksiun takaw isab haunin nagjato ha umat mo. Hawak tuman nabassa sin Abdullah bin Mas'ud in ayat yaw iyan si Nabi sallallahu alaihi wasallam hasbuka al-an. Langnya bi'na langnya ya Abdullah. Bi'na. Magsyukur kayo bi'na. Limingi in Abdullah para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nagbabasa siya nagtutok ko biha. Pagyan ka na si Nabi sallallahu alaihi wasallam hasbuka al-an bi'na langnya ya Abdullah. Imatud ako lang ya para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sakali kita bin Nabi sallallahu alaihi wasallam nagtutok lang yan mata niya sinluwa. Maita sabkiyatun tuman iban natalik sin Nabi sallallahu alaihi wasallam inadlaw qiyamah. Aw ka inakoy ni hati subay pa ko sumaksi iban asubun sin Allah subhanahu wa ta'ala sin umat ko bangunin nagjato. Biad din na bahain huling zaman. Biad din na bahain huling zaman bang aunding ha mga umat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam amin wala namisan na malihalay sin Quran. Amin wala namisan nang dili halga sin Quran. Iban wala namisan na narai sin Quran. Wala na misan miyakad hidayat sin Quran. Iban hinang nin Quran yang decoration habay niya. Iban wala na tuod miyakad haunin syara kabayan sin Allah Ta'ala Quran. Aminin kiday nga mga kesusan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikaw pat niya iban amunin kahinapusan day nga mga siyabot sin ulama. In Qurani nagjatukatu bihaun. Amin matawag na rin nga mga manusi na ninggalikan ni. Ang palong sin ulama ini ikaw pat niyan Quran subay muri siya tinggalan. Ayaw niulong niya tinggalin Quran. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa qala ar-rasul ya Rabb inna qaumi ittakhadhu hadha al-Quran mahjura. Aun long yareng ha mga rasul sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nakaiyan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nakaimian ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iban sinamin hati niya umat niya nagda'wa sin Quran. Imian pa Allah subhanahu wa ta'ala ya Rab bunal tudlong yin qawman
Wallahi, layayuan nila natudlang yung Quran yan, wala nila hati na biyasa. Wala nila namisan iukay. Wala nila namisan hati na piyagwasiyat, wiyasiyati. Wala nila namisan at piyagpatuntum, piyatumtum yung Quran. Wallahi. Yung mga ini mga kamasan kalasan. Amin subay na tudilan halga. Sabkarna, in Quran sin kita niyo. Siya na inin hidayat pagkataan. Pila na rin mga manusia. Amin mabaya maminday sin Quran sa wala diulan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yari kita ni halom ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yari kita ni halom hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi na to siya palihalaw. Quran, kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Subay na tudilan halga. Labi-labing kausukan sin kita ni kataan karena magda sin Quran. Iban sin mag-imam haka masjiran. Damit yaning kainan. Iban sin kababayhan sin kita niyo. In patut day sab kanila mag-memorize sin Quran. Patut day sab kanila in subay nila palihalaw ng Quran. Sab karna ulama sin zaman na kauna. In nag-ayupot nag-ayura nagpahepal kanila sin Quran kainaan nila. Imam Shafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah. In nagpaintul kaniya nagpamemorize sin Quran. Dahil naman hakasibi-sibi sambil imumul pa 5 tahun papito. Balik na ng Quran. Iban sin inihati niya hadith. Kaibanan. Isin nag-ayupot. Iban isin nagpa-memorize. Isin nagdihilhalga. Haanak. Ina. Bimana mahalga ray sabing kababayan sin kita niyo. Amin subay sila rihiran. Hati niya mas'uliyah. Iban subay sila ta'liman, subay sila baitan, bandaan, in anak mo yan mas'uliyah kay mo, ikaw ina in panagnan madrasa niya, iban ikaw ina in panagnan maghindu ka niya, subay ikaw in panagnan mag-memorize ng Quran, hasupaya ikahindu mo pa anak mo, mapaintul mo pa huntul mendila niya, iban mapabasa mo siharakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, mahuli mga kamasan karasan, mga palangkong hakamas sin Allah subhanahu wa ta'ala, amayat yung kahalakan sin Quran sin kita niyo, ini dengan Allah subhanahu wa ta'ala bila syak wairun pagduwa-ruah hidayat dengan Allah subhanahu wa ta'ala magmapin katan hana sabot aun biya mga bukun marayaw hapang dungog atawakan amin masamla haamin ini matatay nga sin kamu kamapan pangayong sin kami insyaallah subhanahu wa ta'ala karena ini in Quran hidayat iban in Quran ini dengan kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala iban magbalik da kaniya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, murah-murahan mga palakungan sa kami ang Islam. Amoy nakahampit kita niyo rin mga kalabyan na sabot niya ito. Iban sin kapaidahan. Labi kapaidahan, amoy madawhat sin kita niyo. Kung kita niyo mamasa sin Quran. Tawabin niya ito katantan na may nang nato ito. Dundang panon ng Quran dahil hindi hakawi na to sampai pa ataw na insyaallah subhanahu wa ta'ala in kalangkuan niya amuin subay kita di limiso sa kaukat na long taing kita via mga di datuod maka ini basa marayaw kaya na sinsiyabot niya hadis ito amuin billot to bihan indila mamasa sing Quran sumagawa dihilan da sin Allah subhanahu wa ta'ala pahala bihan in mga sila amin marayaw impamasan niya na in mga sila to sa kaulawla yan to hatumpukan si mga malaikat makalamon in amoin laong tabillot in pamasan niya amin bang man tuyuan niya bang man siya makaingat in yan to katantan dilan pa siya dua pahala sin pamasan niya na in mga ini katantan abe asin pagkakitaan taron ha ini screen yan aon bata-bata magbasa sin Quran biya niya rin doon haon in kalangkuan sin ini pagbasa sin Quran in suratul Fatiha long niya hangga to sa tatlo ang tagsiyam puro nga bang yan tulong talipaton makahangpo long niya hangi butong gatos tagkasiyaman in karayawan hitong basin Allah subhanahu wa ta'ala hambok ito suratul Fatiha sadya in kalangkuan niya Masya Allah na dukaing payad to in amin ini mapakay mo dahil mga kalabyahan sing Quran iwan sin namin kapaidahan niya hipanawal mo bihan biya na sin mga nakabot niya ito cute kot sin has so magawa biya sin wala na nakut-kut pag ini tawal biya katumtuman ko biya Abu Darda inamin nagtawal ito ang buok din mga sahabat na in mga yato in barakat sing Quran
dahil hapanagnaan pag naog niya mon para Rasul sallallahu alaihi wasallam mu'jizat sambil pa luno ning gumi in barakat niya ri mapinda ha mga taunang halga ikan niya insyaallah subhanahu wa ta'ala sabab yung mga yan na mataon di madyato lauman sing kita niyo in barakat sing Quran masi-masi wala nagtao long simbahasa ta wala timaw masi-masi inamin biya mga uno niya bago-baguhan biya sin haindun da ini ni Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab inyan kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala na murah-murahan mga palanguan sin kami dan sinagi amoy in nakahampit kita niyo dayon ha mga kapaidahan ibang kalabihan labi luba na tuod amoy tumuyo kita niyo mamasusin Quran supaya magkaka kita niyo parbahagian dayon ha mga karayawan dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala amoy hindi mahasil sinambuk tao hikarihil pahambuk tao buat malaingkan subayra amin tao yaonin nagtuyo sin tungod paparkala ini pag-ayupot sin Quran amin bukon biya si pagyanon nga kahinayat tulong ta hinangon hadya yung Quran biya decoration ibutang na taas lamisa na taway ibutang na taas ini paradol na tubihan ibagyanon long niya in sila taga Quran na bukon in Quran subay siya hibutang laom sindaghal biya sinasabot ko ang bukpakto pagkutba ko pasal sinamin pag nawag-tawag singkatan namin biya long niya peace na long ko imbya mga peace kabiaksahan sing kami dito hawla ipag butok kao in peace sampay long ta amin sumod palam sin sumsum sinutok nila in peace yan to sumagawa in peace pag yan namoy in kabayaan sinakama subay long daghalibutang dito hadto supaya kahatihan na to marayo imbunga sin peace pag yan insyaallah amo ning kasanangan kahabungayaan karena amot yung panghindo sinagama in Islam amot tutuon amin subay bukon hilwala amin long yan mabaya sa kamini si masanang di manjari hinangunin puunan sing kasanangan paghilwala bihat to na murah-murahan insyaallah makadawhat kita niyo kasanangan dahil Allah subhanahu wa ta'ala mong natuk maakad in panghindo sing Quran amoy in piyangan na natuk marayaw insyaallah salam doa pakatan biya na sinagi haamoy in ini masing-masing ta yan di madyaga hatiranan sin programa sing kita niyo insyaallah hauno-hono na binaybayan kamo nakabutang iban na isab si mga sila amin lima lamod long ta nagbubusin amoy in programa sing kita niyo ini na mura-murahan yung mga yang katan di da kami makatumbas kaniyo Allah ta'ala rin magtumbas sababin yan bukon kami ng hindo dahil hapikilan na wiwan akal na mo ini piyahampit na mo yan haaming kadar ka kausan na mo hibayta na mo inyan katan punan niya rin Allah subhanahu wa ta'ala dahil mapagpataran si pamuk na ito Muhammad sallallahu alaihi wasallam mahuli mamait kami hindi pa ko ini makawai ditokbal ko pa ko na ito magbalik namoy microphone karena manghindua iban kaloon biya mga kabayaan niya pa sa bibisara itong palit. Alhamdulillah kami dari studio Masya Allah bangmayan kayo murah-murahan amin TV na ito atas itu studio natin Insya Allah pasambun pasin Allah subhanahu wa ta'ala amin masing-masing kita niyo makapasampay sin risala sin Tuhan at Rabbul Alamin ibang sin amin ini risalah dari sahabat hadis si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin aqidah sahihah supaya ating sumawa isu ini mabayat manay maikan yung kahidatan sa Allah subhanahu wa ta'ala mahuli magsarang syukur kami pa kamaasan kataw tayo mamuran dahil naman habo hula dito na mamlakay na sinawang na binibayan katan in Dubai bansin Qatar insyaallah salam doa kami katan doon berkasaramay iyo si berkas Abu Bakar na iban na sin kataw-tayo mamuran doon amoy hindi marundong sin programa sin kita na mapakalain misan na in bukon pangman kayo murang-murang kamu magsarang syukur kami kanyo sin support niyo dahil naman hauno ni katukbal iban sin amin hati niya dungog niyo sa time mo sin kamu malagpo na ito kamu insyaallah subhanahu wa ta'ala iban sin panginduan yung labi-labi amit yung mahal ka rin katan bisan pa yung pangarta sab yung pangarta dahil Allah subhanahu wa ta'ala itukbal niya bang
amuin tayo niya indua sin kamu insyaallah dahil naman kababayan pagkausuhan in kamu naman murah-murah kababayan sin kamu imasin pag-aaraman ni matatap ng sin Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah. Demikian di halam sin ini hula Pilipin na ingkatan sin amin kata tayo mo na mo di nang masabot ang bukang buk magsarang suka kami karekatan sin amin natin ini pangdumdum ini kamu iban sin support niyo bihan insyaallah ini bukon dagar na amin hati niya dakwah pa amin magpataon sin amin ini hati niya tumpukan na supaya tumod kumusog besin amin politik siya sa ini ini pekerjaan pagtukot yung kuya alaman sin Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah indungog niyo sadya iban sin tayo sin kamu ini support na masin Tuhan bukon sa jahat amin para kang sin studio ini ani daw Islam sana hati niya masin Allah subhanahu wa ta'ala. Salam doa pakatan kamasan ng iban sin ulama na tulin di halam sin ini sambang gamang murah-murahan ini palan yutun sin Allah Ta'ala yang katan iban sin pagmadrasa sin kita naman kumusog insyaallah di buktun sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga ulama na magdaratong din mga ula iban sin isipin na kagraduate bihan iban sin amin hati ni nagdara sin araw maray insyaallah mangindo iri katutani salam doa kan katan iban sin kamaasan na dimurun insyaallah din naman ini kamaasan musuh pemalayo in kamayan bangmayan hati niya ini hidayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala pag musugin pag-iman iban sin kamaasan ng mabaya iming at sin Quran na bangman kailo lipat manglipat inhirit sin Allah subhanahu wa ta'ala ganda amin hinang sin kamu karyawan iban sin pagbasa sin Quran insyaallah na dalam yato hari na mo na masabutin kataan iban sin isiw-siw na nando kailo salam doa kan kataan pemakamaasan ng mga binibayan insyaallah mahuli ilong kita ni Allah subhanahu wa ta'ala amin pangmayan murah-murahan in Quran sin Allah Ta'ala simin param sin pangaten na to kasi nang mukmaas kalasan yung atin niya ini imingat sa alhamdulillah imingat dengan sabsin namin pagtuyo sin ini kami iban sin doa sin sila insyaallah bangman murah-murahan anti-anti na bangman patatap mo sin Allah Ta'ala yung Quran halam sin pangaten insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز ويا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.